Il-Gvern qed ikompli jkaxkar saqajh u jirrifjuta li jippubblika l-kuntratt iffirmat mal-kumpanija Henley & Partners dwar l-iskema tal-beħ taċ-ċittadinanza Maltija. Fid-dawl ta' dan l-istazzjon reġaħa ir-reazzjoni ta' 4 opinjonisti li jargumentaw li d-dikjarazzjoni tal-Gvern li mhux fl-interess pubbliku li jippubblika l-ftehim ma' Henley ma jreġux. Anzi sostnu li l-kuntratt għandu jkun espost fil-pubbliku biex wieħed jara x'fih u kif dan jolqot lill-pajjiż. L-opinjonista Adrian Delija fisser li hu intrinsiku fil-kunċett innifsu tal-prinċipju ta' ċittadinanza li din il-materja mhux biss hi ta' interess pubbliku, iżda saħansitra hi l-qofol ta' dak li wieħed jifhem meta jitkellem fuq l-interess pubbliku. U stqar li pariri negozjati inkella ftehim intimament relatati jew li jirregolaw loti jew kif inhu f'dan il-każ ix-xiri taċ-ċittadinanza huma wkoll fl-interess pubbliku. Adrian Delija jifhem li l-Gvern ikun kostret li xi drabi jitbiet mill-parametri tat-trasparenza u l-iskrutinju pubbliku u jagħżel li jżomm mistur dak li jidhirlu li jkun ta' ħsara jekk joħroġ fl-arena pubblika. Madankollu ddikjara li ma jifhimx f'din iċ-ċirkostanza jew rigward din il-materja x'qatt jista' jkun hemm li mhux fl-interess pubbliku. L-ex trade unionista u ex segretarju ġenerali tal-Union ħaddiema Maqudin Gejtu Vella saħaq li d-dikjarazzjoni tal-Gvern joħduna għal dak li kien jiġri fil-passat. Il-pubbliku għandu dritt ikun jaf kull ftehim li jagħmel il-Gvern se jikkonċerna l-interess nazzjonali. U naħseb li illum il-Partit Laburista fil-Gvern li qed jagħmel dikjarazzjoni li mhux l-interess tal-poplu hemm sentimenti antiki li mhux l-interess ta' ħadd. Malcolm Mnaudi, il-President tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, fakkar li l-IGM kien iġġieled ħafna biex il-liġi dwar id-dritt għall-informazzjoni tkun imħarsa. Sakemm m'hemmx elementi kummerċjali li jżommu l-Gvern milli jagħti din l-informazzjoni, nemmnu li din hija tip ta' informazzjoni li għandha tinħareġ fil-pubbliku. L-opinjonista Martin Scicluna saħaq li dak kollu li jsir mill-Gvern anki jekk tkun transazzjoni kummerċjali li jkollha interess nazzjonali wiesa' għandu jkun pubblikat fil-miftuħ. Transparency and accountability in government, any government, requires that things of such importance should be available to Parliament in the first place and debated in Parliament and therefore available and exposed to us as members of the public. Martin Scicluna jifhem li xi ħaġa sensittiva bħalma hu dan il-kuntratt iffirmat ma' Henley & Partners jista' jkollu xi partijiet minnu li ma jippermettux li jkunu pubblikati. One can always separate those parts which are indeed business sensitive. You know, there are perhaps the payments and so on and so forth, which might not be in the public interest to know about. But the broad thrust of how the agreement was reached and what it contains in its major aspects should always be available as a matter of principle to us, the public. Herman Mikallef, għal Net News.